دەم باش خوێندەکارên هێژە ez مامسەدڵخوا شێخێ بوەرە me waneyeke nû ji waneyên felsefe amedayî sisê. Waneya me îro nûnerê felsefeya Rûnesansê dido. Ji xwe waneya me nîçû me hin nûnerên ê Rûnesansê mevhewre şîrovek kir û ana mê berdewam bikin. Di waneya me îro de nûnerê yekem cê me Mîkafîlî ye. Di sala 1469 sala 1469 ji dayîk bûyîm û sala 1527 sala 1527 de jiyana xwe ji dest dayîn. Me got Mîkafîlî di sala 1469 de ji dayîk bûyîm sala 1527 jiyana xwe ji dest dayîn. Ji xwe Mîkafîlî li bajarê Floransa li Îtalyayê ji dayîk bûyî. Jê dayîk bûyîm. Me got Mîkafîlî sala 1469 li bajarê Floransa li Îtalyayê dayîk bûyî û sala 1527 jiyana xwe ji dest dayîn. Ji xwe Mîkafîlî nêrînê mîna derbarê dewlet û netew de heyîn. Derbarê dewlet û netew. Me got Mîkafîlî nêrînê mîna derbarên dewlet û netewê de heye ev nêrînên hanê nêrînên gelekî balkêş in. Li gorî Mîkafîlî dewlet ji bo rêvebirina jiyanê û tê girêdana wêna bi axiretê tineyê. Dewlet ji bo çi? Dewlet ji bo rêvebirina jiyanê, karên jiyanî û tê têkiliya wêna bi çi tineyê? Bi axiretê tineyê. Me got Mîkafîlî nêrînê wînî balkêş derbarê dewlet û netew heye. Li gorî Mîkafîlî dewlet ji bo bes rêvebirina derbarên jiyanî ye û tê têkiliya wêna bi axiretê tineyê. Mîkafîlî dixwest deriya va nêrîna re cudahiyeke di navbera dêrê û dewletê çêke. Dixwest bide xuyakirin tê têkilî di navbera dêrê û dewletê tineyê. Ji bo vê yekê ew têgîna a bêol bi Mîkafîlî hat pêşketin. Nêrîna ew têgîna bêol bi Mîkafîlî re pêş dikevin. Me got nêrînê wînî balkêş derbarê dewlet û netew de heye. Me got dewlet ji bo rêvebirina karên jiyanî tê têkiliya wêna bi axiretê ve tineyê. Dixwest diriya va nêrîna re cudahiyeke têxin navbera dêrê û dewletê de û tê cudahî ew bibirîn cudahiyeke têxin nava dewletê û dêrê de û têgîna bêol pê re Mîkafîlî re gelekî pêş dikeve. Li gorî Mîkafîlî dewlet ne tenê ser esasekî olî tê avakirin. Ne ser esasekî olî tê avakirin. Ser esasekî olî tenê tê avakirin. Lê dibe ser esasekî ya ser bingeheke netewî jî bê avakirin. Bê avakirin. Me got li gorî Mîkafîlî dewlet tenê ne ser bingeheke olî tê avakirin lê ser esasekî ya ser bingeheke netewî jî dibe bê avakirin. Li gorî Mîkafîlî kesekî dewletê birêv bibe divê kesên zane bin. Yani ew kesê bê dewletê birêv bibe divê kesên zane bin. Kesên ji karê xwe fêm bike, kesên zane bin, kesên berwer bin, bê bawer bin dikaribe dewletê birêv ve bibe. Me got dewlet ne bes tenê ser esasekî olî tê avakirin lê dibe ser esasekî netew bê avakirin û kesên wê dewletê birêv ve bibe divê kesên zane bin.
شخوا میکافیلی نرینی وی درباری دستهلاتداری ناوا ریوبریه دهیم دبیجی جمافی ریوبریه دستهلاتداری بکار بینم یعنی د ناوا ریوبریه ده دبه دستهلاتداری بکار آنی د ناوا ریوبریه ده دستهلاتداری بکار آنی يعني ما في كسي دولتي بريف دبن او دولتي بريف دبن ما في ويناي جي دستهلاتداري جي بكار بينم وحمي كريارين دولتي رواي يعني مشروع دولت چه كرياران بكي جما في وي رواي جي وي كرياري هاني بيك بينم وش ما في وي زاغونن هم هشك وهم نربجي درخينه مقود دولت جمافي وي در ریوبریه دستهلاتداری بکار بینم و همه كريارين دولتي راوانه و جمافي وي زاغونن هم حشك به هم نربه درخين الجوري برجواندية دولتي الجوري ميكافيلي دولت سر كساري فينارين دخوز دولتك نتوي آوابكم الجوري ميكافيلي مقوتشم دولت سر كساري وفي رنجي دخوش دولت نتوي آوابكم آوابكم مقود دولت دسر كساري جوري ميكافيلي وكارن دولتين نتوي آباب جوا ألمانيا دولتين نتوي آبابكم ميكافيلي باندورا سر شو ميكافيلي تخص دولتك آبابك دولتك نتوي يقرتي تخص ألمانيا دولتك شا آبابك نتوي يقرتي مقود ألمانيا ميكافيلي تشبو آباكرنا دولتك نتوي ويقرتيش خو ميكافيلي باندورا خو سر هزربان وسياسيين دستهلاتدار ذكر وكسين خص انه دستهلاتدارياك حشك وبي اخلاق بي مشان دجبر بود فلسفه او ويناده تمي او تشتم دولت بو دولت بيجي ما بس اخو اجما فيوي حتى شي بكار بينم جبوك الدولت بيجي ما بس اخو اجما فيوي حتى شي بكار بينم جبو بجهجة ما بس تاخوان جما في ويشي حتى شي بكار بيج هو بس بيجي ما بس تاخوان بكار بينا شخوات فلسفاويني بنقاه فلسفاوي او ناريني وينا انه جبوب كسم او مروف بيجي ما بس تاخوان ما في وي حتى شي بكار بيج خود نارينا ميكافيلي برفره حمد برتوكاويني حكمدار ده هاتيه نشان كرن ده برتوكاويني حكمدار ده دوی پرتوکاوین ده نرینی برفره هاتنه نشان کرن و پرتوکاوینی دیجی امیر شود وحدو پرتوکان امکان بیجه نرینی نا برفره هاتنه بريده کرن و درکتن انا نونری منی ددوا مارتن لوثر شو مارتن لوثر سال 1483 ده 1483 ده اجدایک بویه و سال 1500 سال 1540 و ششان ده جیانا خوش دست دایی مگو مارتن لوثر ده سال 1483
جدایک بویه و سال 1546 ده جیانا خوش دست دایم. شخو بگومان ده رونسانس ده گوهرتنش هلا اولی تنه چه بوم. گوهرتن جهلا اولی بوم. لی جهلا که دو جهلا چه ویرکبونه بوم. ویرکی. یعنی نه بس گوهرتن دواره اولی دی چه بون لی باندورا خود سر چکر سر کسان کنگ او کسانا پچکی ویرک بون و او ویرک بونا وانا ری وکل بر چه بر گوهرتنا جواکی ما گود در رنسانس ده نه بس گوهرتن هلا اولی دی چه بوین لی اف گوهرتن هلا ویرک بونه چه بون و اف ویرک بون ری وکل تشیا گوهرتنا جواکی کسین جوا کسین ویرک کی بوم مارتن لوثر بوم مارتن لوثر شخوا جبر لوازبونا دیره دوی دما هانه ده و دوربونا وینا در ارکن اولی و درباسی تشتین جیانی و سیاسی ده به اف ری وکر پیشیا به ویرکبونا هانه دنش دش هلا اولی برده و دست خودخن وارن چه دوارن جیانی ده سیاسی ده هم سیاسی ما گوت دش هلا اولی بردن و درباسین قادن دلبی قادن جیانی و همجی سیاسی شخوا ما تنلو سر وقت افگره که سراس کرنه دجی دیره دار دخم ما تنلو سر تفگره که سراس کرنه لدجی چی دار دخم لدجی دیره يعني قصد گوهرتنه که لهمبری دیرل دارخینه دنابا چه دنابا جواکه يعني جواکه پیش خینه برانبری چه برانبری اولش بوله وقت تفگره که سراس کرنه تی ناس کرن شخوا دب آبیت یا ایریشی مبدأ چه فروتنا گناها دما نافین دید تشتی که وجود گو فروتنا گناهان هنه که قپی خلقی دکرن جبو گش جوا گش بن چی دبه بن دسلاداریا دیره دبه یعنی دیگه آستاد پرچنج جنت یعنی بهشت دهات فروتن شخواد سال 1517 ما قلت صالة 1517 ما ترلو سر داخویانیک الپیشیا دیرا وطن بورگه دبیجه اب داخویانیش نوتو پیش خالا پیکید ما قلت سال 1517 وقت داخویانیه که در دخینه دوی داخویانه پیشیا دیران نوتر برده دی اف داخویانیش نوتو پنج خالان ده اشخوا پیک دیم دوی داخویانی اخوا ده ایریشی او فروتنا گناهات کرد گناهان اشخوا دبیچ دروی انجیلی باوریان مبتشکی دین نایی يعني تجدر في تشهد إنجيل الهاتي تبا وريان بتشكي نايم فتشهد كسين إيه ديري تقول نراسته وباوريان متاني بشتى إنجيلتي تشهد إنجيل التاني الهاتي باوريان بينا تاني تجدر في تشكي دي باوريان بي نايم وماركن لو صار دبيتشم ريا مروف خرزگار بكي جگونهان تاني دريا شتى دريا باوريه رتي دريا باوريه نظرية ديريره يعني دما مروف بخواز خوش گناها خلاص
خلاص ئەو ڕزگارکردنا خۆشگوناها ڕزگار بکە ئەو ڕزگارن تەنێ دڕیا چ تێ دڕیا باوەری ێردێ شخوا مرۆڤ برنگێکی ڕاستەڕاست تەنێ کارە خۆ بگین خودێش بەگە خودێ دلێ مرۆڤ دەی لێکا هەن تەنێ وەکە مرۆڤینە ئەو کەسن مرۆڤینە تێن پێشنیارکردن بەش بۆچێ ڕێڤەبەرێنیا گەل دوارێ ئۆلیدە مرۆڤ مەگۆ تەنێ سەرێ خوا ڕاستەڕاست کارە خودێ دلێ خۆت ببینە بێ ئالیکاریان ڕاهبان و ڕاهب تەنێ کارێ واچی ڕێڤەبەرنا تیشتێن ڕێڤەبەران گەل دوارێ چ دوارێ ئۆلی تەنێدن وەگێ کارێ ژیانی تێ ڕۆلاوانە تنەییم شخۆ ماتەن لەو سەر دێرێک دامزران و دێرێک وەک دێ سەربخۆ بوو و نەتەوی بوو ناوەوەی دێرێدێ دۆزە مافێن کەسان دکن دۆزە چت کرد کەسان دکن وەک مەگۆت دێرێکی ئاوا دکن و دوێ دێرە هانێ دێ دۆزا چت کێ مەگۆت دۆزا مافێن کەسان دکن تشتێکی دێم ماتەلۆسەن ڕۆلە گەلک مەزندا ژنێ یا مافێ ژنێ لێ بەگەڕن مافێ ژنان یا ژی ڕۆلەکە پڕ مەزندا ژنان پشتی بەدیتینا چاپخانەیان هزرێن ماتەلۆ سەر هات چاپکردن و تەباهیا جیهانێ بەلاو دەبن تەباهیا جیهانێ بەلاو دەبن vî rengî em karin bêjin waneya me dawî dibe ana me pevre pirsê nirxandinê pirsê xwe çareser bikin pirsa yekem çima Mîkafêlî daxwaza ji hevxwekirin a dêrê û dewletê kiriye li gorî Mîkafêlî dewlet ji bo vê cîhanê ye û tê têkiliyên wî bi axiretê re tune ye û bi vê ramanê xwe daxwaz kiriye got dêr û dewlet ji hev xwe bibe pirsa menî didwa sedemê derketina lewser di dema Rûnesansê de çi ne ji ber got dêr di wê demê de di rewşeke lawaz de bû û ji erkê xwe yê olî rast resen jî gelekî dûr dibû bêtir bi karê cîhanê û siyasî mijûl dibû li gorî lewser çi erkên rahiban e rahib mirovîn e normal in û ji bo rêveberina gel di pêkanîna perastina wan de hatine pejrandin vî rengî em pirsê xwe jî dawî dikin heta waneyeke dû em bimînin xêr û xweşiyê de